Nawe murungamiri Mbesa cha thirikari niwe control of budget yarekia kurekeria ripoti yawe muno ikerekera kaunti ya Meru kuonania rino Otumiri botho kubwa Mbesa gicunji 90 gikionekana ni chiombete kuthura igita ngugi mugaro nora kubaterete kuthura kwina mimono na gicunji kia 30 Mbesa ira chibaterete kuonekana kirori tibongugi Meri mugwanja akine ategereto kuma Faith Kawira Mwangaza athura ta gavana kaunti ya Meru monka tariki 31 mweri wa 3 Mbesa kinyeta kathetune kaka Meru ire bilioni 5.9 ende bilioni 5.6 igitumaga kirimicharo bichi na ngari milioni 333 akitumikite kurita ngugi bravo etherete bukiuna mutaro muno ni mantu yakonenie na insurance akavaira kuringana na Julius Mbijiwe wa RMC wa Mwanganthi etherete agitutaririe tetwikite chiotethe gukavariti bangu kibathirikari kaunti ya Meru no ende no richo ne kujukia Mbesa kathumba milioni 355 akaba gwake ngiri 1,500 muntu eta sibitari nonto nakwiko tweka Mbesa itiarirwe kire kambuni ira tiaerwe nguge na nkoroki kuma barabe ba job group J Kwina tonto bo bando no to karibisa Ethics and Anti-Corruption Commission etegera ri ni ate insurance na Mbesa nyinge kuma ki report ya control of budget lakini ningi alitingoge bonde abakurira nonto batekomba kwa covered chombe chinge cha China mandasi kionekana kujokia milioni 664 chagweta kana kuthiuronka chekiro igatweka milioni 700 anto bara je batirita mandanje una chai inkori kana gutekio bonaga which means mbuga ni office of the governor aketumirite Mbesa hizi no keja kwethira ni kwenda kuitha mathabu kidogo 90 million shillings ke fuel milioni 90 ke maguta Meri mugwanja o mweri ija milioni 13 million per month mathematics kidogo ere mbonia pande ni around 450,000 pande kire maguta ake kwa uona ngale buroketa na uo no ntogeta mutindwa emwere street ya njori ncheke engere tomboya street engere nyume Kwina je kwenge iteti ndera ina mtu mwe morome tali angale cheumachi eta Meru tiki niko chieta kurugura zebra crossing Mbesa ile chieta ke development yara ichiringi magana jana na mukebe yo rangi jura jo akire wa itiara Mbesa iwinge chiangale 20 na antu igana nonto no mokapale wontuko cionde na chieta ndeke eta current ikyo gitume kunenea kwa untuko jerea Meru yafanikiere mukebe yo rangi kwa mfano akuri antu na njara ne kuna kimoni manuale milioni 743 igitumika ya nenkero ojo Mbesa ore ali wa Mbesa manto ya ajabu zaidi ugeta gi system yongo ya thirikari account narua ile ikuonekana nacho iriti ni 115 million which means wechio imwe iriti itekinyerete nyabara babwirite kuriwa ukoria inachietere itwakare tukiragia manto ya gwatu ikibiri tukureta Meru story tukora Meru na tuonwe ndawa ikironchwa narua sibitali chieto including ala pumete ndene Mwanganthia hospitali ya Gatune itirona ndawa ya Kaongo itirona ndawa ya Igane itirona ndawa ichi aroncherwe lakini chiambere okarala chi aronchero kimya biyere getomi kenda ngaba neja kuonekana eta ikinya no woka thiuruka ndawa goko na chiona anto bara bakureceive na hospitali ibo toligaria bale kuno bakagorethera silence Kwina rojo rongero muntana rutumairwa ke silence iria kwana mebire enge manto mainge mono na mawe kera yemte na nkori endiri kaikarakaria atia nontuko gotue kende box rite na ndawa vile sibitari kawa yona ndawa cia 500 surely ngale ithandatu sikete ndawa cia 500 inya report irenge kauma control on budget ni kethire thuki nkurukia irari ku Nororo Julius Mbijiwe akemenyithia Meru kwa tibura bunene ni kwethira MCAs batukomba kuria bioria batwikite bakwina ndwimo na gavana antwara mu Meru akurira kuotheri county assembly ya Meru no monka ba bauria bioria antwaja ala puma ira charia ta ne orere kama ngoro ne orere Kaongo ne orere na nimberegira kurua statement ndene assembly ya Meru ikioragia atiri nikinonto ta ciorete ndene market na chio Kwina thininya ge statement itegwa approvewa
ko iteta kuria biuria vile assembly itiomba go summon si itiomba mo summon at all nikino ndo itiomba mo summon nonto nabo no bagwita Kwina na ngabana kiri okorea inyaki ilinda assembly ndatega ndona barina okorea na ngabana na ndindiri bugakaria Meru na ntikuibonde no ntukwibandikite statement lakini itekomba kwa approve achieta kuria biuria muthiane ati Meru na baterete kumenya kirege chunje kya 90 ukeja gutuka temba chirite theretie kuma ome gechunje gike kya na makinya bwanthe goruburu Mbijiwe kerekeria na Bubui nari ya agriculture ASDSP ya ije ya towns na urban rural development programs na chio ukeja kwithira itio mbanje tirende kwithira Otumiri ndene ya Meru County ya development ere ni ninkorokia 9% ire kuthai mbere ma 9% ire ndegoro mono to ogaita intobiria kuma kire mbanje tie Meru County totigwa development at 3%, changamoto kubwa zaidi. So no mwonkaba ekiafu aja kire manto jage development hiji kenda tumba gwita kwega na guru bioria nkorokia gwetera banda report cyo maje ondi tanjero report ya uma twethera manto ya thoki nkoroki kuma tauni nene Meru nke reportera Meru TV Mbeta Frank Munene.